米多伦多罗米阿米阿祈祷每一天。O soalinay ku follow着阿米巴达拉嘎都嘎达朗扎安努迪人，诚实地表明自己的软弱。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉在kita a milayap to suara nu kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I Hebrai sakasepat at sepang enam ku safau atusir suara sa urasaka aka talau kita a miraor a tala ayaw to kamaroan no matumesay no mikumi a kawas ta mga ay a milayap kita to atlay ay ato mikumi ningra to sakatangsur ita a mapalama saan。所以我们应该大胆地来到上帝恩典的宝座前，好领受慈爱和恩典，作为我们及时的帮助。希伯来书4章16节。Sarikakaaw, mafana ku kawas to pinangan no mita, saka akakatalaw kita o rarimaay ku tireng at sa ay kataturong amiraor to kawas。那哈尼，我们把什么爱都打上在爱阿当老阿大棒紧啦。上帝了解我们，所以我们不必担忧自己有软弱的本性而不配亲近主，因为他是帮助软弱者的上帝。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，不哈登古法鲁卓阿古。Tu saka soalin no falu jua ako at sa ay pisimer tu katalang jaan no tireng amiraor iti suanan. Apakah soalin tu nika kaslupah no mikumi iso amalu sa paslama no urib ako。上主啊，求你开启我的心，使我真诚的不隐藏自己的软弱来亲近你。我相信你丰盛的恩典必成为我生命的帮助。Pakai ni i tatamaan nay angangan no tapang ci Yes Kristo ami tolon. Amen。nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。